ngasi phongsiꯡꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯣꯝꯒꯠꯆꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯌꯨ ꯊꯛꯄ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯦꯝꯕ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟड ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯛꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯍꯤ 15ꯗꯒꯤ 94 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯆꯥꯗ 40.1 ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯆꯥꯗ 21.3ꯅ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯨ ꯊꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯦꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯆꯍꯤ 15ꯗꯒꯤ 53 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯆꯥꯗ 59.4 ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯆꯥꯗ 26.3ꯅ ꯌꯨ ꯊꯛꯄ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯈꯛꯇꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯌꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯗ 1.2 ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯆꯥꯗ 29.5 ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯍꯤ 15ꯗꯒꯤ 94 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯆꯥꯗ 58.9 ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯆꯥꯗ 44.8ꯅ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯨ ꯊꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 15ꯗꯒꯤ 94 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯆꯥꯗ 65.5 ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯆꯥꯗ 45.4 ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 15ꯗꯒꯤ 94 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯆꯥꯗ 50.8 ꯌꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯌꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯆꯥꯗ 47.1 ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 13ꯗꯒꯤ 94 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤ ꯌꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯆꯥꯗ 21.3 ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯆꯥꯗ 40.1 ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯆꯥꯗ 26.3 ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯆꯥꯗ 59.4 ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯆꯥꯗ 20.3 ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯆꯥꯗ 41.2 ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯆꯥꯗ 65.5 ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯆꯥꯗ 46.4 सिक्किमदा नुपी चादा 33.9 अमदी नुपा चादा 43.5 त्रिपुरागी नुपी चादा 50.8 अमदी नुपा चादा 47.1 अमसुम अरुणाचल प्रदेश की नुपी चादा 45.2 अमदी नुपा चादा 55.1 ओइरे हाइना पाव असिना मखा तारी हाइना सुफुंदोरक्ले अतोप पाव अमना मु फी लौगदबा अमदी लौरोइदबा प्राइवेट स्कूल सिंगी कांगलुप खाइदोखरे COVID-19 थेंगनब लेबाक सिनब थुंगना लॉकडाउन थमखिबा अमदी स्कूल सिंग थिंगजिनदुना लेरखिबा अदुना मरम ओइदुना माइरोइ सिंगदगी फी लौबगी मतंगदा येनादुना लाखिबा अदुगी अरोइबा वरोइ सिन ओइना आसाम लेंगाकी फी रेगुलेटरी कमिटीना कुपना येंगसिनदुना फी लौबो याबा अमदी यादबा प्राइवेट स्कूल सिंग कांगलुप की सेमख्रे हाइना एजेंसीदगी फंगबा पाव अमना हाइरि पावदुना मखाताना पल्लिबदी ट्रांसपोर्ट फी यावदना एडमिशन फी ट्यूशन फी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फी अमदी कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फी नसिंगबा फी यावरगा सही अमदा फी लुपा लिसिंग कुनगतरेट ओइबा अमदी मखादा लैबा प्री प्राइमरी दगी क्लास 5 फावबा लैबा प्राइवेट स्कूल सिंगना फी लौबगी वफमदा फी रेगुलेटरी कमिटी ना खुद थिंगजलोइदौरी मांगना मखाताना क्लास 6 दगी 10 फावबा लैबा सहीदा फी लुपा लिसिंग कुनथ्रागा नैथोय ओइबा अमदी मखादा लैबा स्कूल हायर सेकेंडरी गी थाकी ओइना साइंस स्ट्रीम दा सहीदा फी लुपा लिसिंग कुनथ्रागा तरेट अमदी मखादा लैबा स्कूल सिंग आर्ट्स स्ट्रीम गी ओइना सहीदा फी लुपा लिसिंग कुनथ्रागा नैथोय ओइबा अमदी मखादा लैबा स्कूल सिंग अमसुंग सहीदा लुपा लिसिंग कुनथ्रागा हुमदोय यौदबा तुंगान तुंगान स्ट्रीम सिंग स्कूल सिंग फी लौबगी मतंगदा कमिटी ना खुद थिंगजुलोइदौरी अदुम ओइनामक स्कूल सिंग अदुना फी रेगुलेटरी कमिटी दगी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट लौगदबनी हाइरि कमिटी ना लौथोखिबा ट्यूशन फी सिंग अदुदगी हेना लौरिबा स्कूल सिंग गी ओइनादी कमिटी दा सबसाबा फी लैपथोकनबा प्रपोजल थरकदबनी हाइरि अतोप मरुओइबा पाव अमनमुक मसा मऊ फाव नहा सिंगी ओइनादी इंग्लिश सिंगनिगा कुनगनिथोय फाव कोविड की वैक्सीन फंगदबा याय मालेमदा COVID-19 लायेंगनबा वैक्सीन पुथोरकपा तारबसु नहा ओइरिबा मियोइसिंग अमदी मसा मऊ फाबा मियोइसिंगी ओइनादी इंग्लिश सिंगनिगा कुनगनिथोय फाव वैक्सीन फंगदबा याय हाइना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट सोमिया सोमिनाथन फोंदोखरे पाउमीसिंग वा nganglदुना महाना मखाताना हाय मालेमगी तुआन तुआनबा लेबाक सिंगदा लाइसेट असिबु लायेंगनबा वैक्सीन पुथोकनबा ट्रायल कयामरुम चथरिबदुबु करिगुमा वैक्सीन असि माय पाकना पुथोकपा ngamlabasु करम मियोय कांगलुपता हाना वैक्सीन असिगी कानबा पिबा ngamgadaगे हाइबदुदि हौजिक फावबगी ओइना लेप्तरि अदुमोइनामक फ्रंटलाइन वर्कर्स सिंग अमदि हेना फिबम लुबा कोविड लाइसेट असिना तमथिना सहोलकपा याबा अहल ओइरबा मियोय सिंग अमदि असुन अना सिंगदा हाना खुदोंचाबा पिबगी वफमदि
kan haidi hainasu pausisna makhatari atopa pawamana Iran gi speaker COVID-19 anare Middle East ahan bo kiba Iran da COVID-19 laichat kan hengalakpaga iroinana parliament ki speaker Muhammad Bagar Ghalibak test tobada positive oiramle hairi haukiba tha kharas da leba asida lawmaker yamdrabada kuntradi COVID-19 positive oikhre atopa pawamana mo Armenia gi prime minister gi loinabina Azerbaijan ga lanthengnanaba combat training haukhre Armenia gi prime minister Nikol Pashinyan gi loinabi Ana Hakopiana Azerbaijan ga lanthengnanaba gi damakta military combat training haukibaga loinana athubu matamda Azerbaijan gi mayokta lanthengnabada saruk yaragani haina official source amana phongdorakli hauji masagi sei nifuga nithoi surabi Hakopiana haikibada mahak masamak yauraga nupi member 16 gi squad amana military training exercise athubu matamda hauragani masigi matung tarakpada numit kharadi leiraga aikoina aikoigi ngamkhai paringba protection taunaba hotnabada mateng pangba satlagani aikoigi homeland natragana aikoigi dignity bu yeknabada kaidongai desu surrender tawroi habigi wofamsu phongdokli masi mahaki oinadi Armenia amadi Azerbaijan gi marakta ungkhatnabagi thawngsing lakraba matungda anisubo oina sathaba military training course ni haukiba thada Hakopian amadi Karabakh khatagi nupi kanglup amaga loinana numit tare ni supna military base amada combat course training ama yaukiba laikre hauji masagi sei kun suraba maki masanupa asot pasiansu Karabakh lairiba Azarian force ki mayokta voluntary oina lanthengnaba yauribani hairi hanasu pausesna makhatari shilakpo oina atopa pawmnamu sex club luchingmagi maranda US guru sei samaga kungi damak sairak pinaba jail thajinkhre New York Jasamana sex slave singi Kurt Kumba organization ama salaibigi conviction phanglaba self help guru amabu ngarang laiba pokpa numita sairak oine sei samaga kuljenda thajinkhre ina kaira khullaba masu maming satlaba lining loising singsinba life coaching group Nexium gi supatningai oiraba luchingba du oina nupi singbu namduna mahakna phamdinabagi maral phanglaba matungda masagi sei humpu suraba ket Rainier gi damak sairak adu pikibani magi tunginbasing aduna $5,000 numit manganigi self help course gi damak sahi tawgani madudagidi makhoi gi manungdagi kharabu sen thumgi amasum sex gi oina utpigani amasum namphuda athingba thamba diet ama sahangani Vanguard haina khangnaduna Rainier na mayamdugi mathakta laksingani magi sayol tarukki trial adu tahangani magna nupi singbu slave singi ohenba khwaidigi makokta grandmaster Rainier na phamba pyramid structure ama oiba DOS koba group amagi manungda faction ama lingkhatkani slave sing adubu Rainier ga phamdinahangani masagi oiba paw amasum phamdinabagumbagi photo sing khusinagani racketeering trafficking extortion criminal conspiracy amasum masagi sei 15 surabi nupi masa amagi sexual exploitation yauna Rainier gi mathakta sirakiba maran taret adu loinamakta June Inglisinganga 18 da mahakpu conviction pikhi nupi 18 yauna punna miyoi 15 na laiba pokpon numita Brooklyn court aduda wangangki aduga victim maudra henbana judge Nicholas Garofista City sing irakhi Inglising mga samapan maudraga ni panda Rainier na magi organization adu New York ta lingkhatkhi madugi matungda life improvement course singi wasak sing adu phagitaki ma Inglising ni taraga ni panda Mexico da phaki adubu mahakna nupi kun phawgi subgroup ki makok adu oina sex session gi damak personal development ki damak course sing satakhi nupi singdugi manungda khwaidigi naha adu masagi sei 15 surabi nupi aduni angakpa makhalgi wari asi HBO gi handakta release tawkhiba Dabo Doko series amasum organization adudagi maki masa nupi bu kanaba honakiba mama amagi warida yumpham oiba Inglising ani ga 18 Lisa Robinson film Escaping the Nexium Cult haiba film ani gi hiram oki